postavit će upravo pitanja na koje ste mi vi skoro svi u svojim izlaganjima djelomično dali odgovore iz koncepte na koje sam ja nalazila. Znači, od povijesnosti, od historiziranosti tih koncepata, pa sve do povijesnog konteksta gdje ste stvarno svi veliki stručnjaci. Ja ću prijeći na polje književnosti. Dakle, jedna totalno terra incognita i u okvirima hrvatske historiografije. U principu, evo, ovaj projekt doveo mene i moje kolege u dodir sa gomilom građa. Znači, ovaj projekt zanima Karić, kulturna opozicija u doba socijalizma, bivšim socijalističkim državama, zanima kulturna baština neslaganja. Kulturna baština neslaganja je ništa više nego materijalna baština neslaganja koja nas je dovela u dodir s različitim institucijama i pojedincima koji imaju građu iz koje se mogu razviti fantastična istraživanja. Jedna od takvih osoba bila je Alenka Kuhar koja nas je pustila u svoj dom i koji stvarno isto je vrlo dobar primjer od tim više što ste vidjeli sudionik tih zbivanja. Mislim da vi i evo osoba koju ću danas govoriti ima naravca da su mi to najdraži primjeri. Jer svi mi povjesničari, evo pogotovo ja koja se bavim starijim razdobljem, dakle intelektualnoj povijesti kad se bavite poviješću diskursa, onda je u Cambridgeskoj školi imate nešto što se zove rekonstrukcija, odnosno definicija intencije autora. Znači, vi rekonstruirate različite diskurse, ali je bitno nekako razaznati koja je bila intencija autora, dakle onoga koji piše. A mislim da neko ko se bavi 20. stoljeće stvarno ima priliku pitati, dakle, samo sudionika i autora nekog teksta, šta je mislio kad je to napisao. Mislim da je to veliki privilegij za razliku od nas i starih razloga. Evo, tako sam ja imala nekim putem obiteljskih veza doći do možda najvećeg, stvarno mislim, po svim kriterijima, suvremenog proznog pisca u Hrvatskoj, to je Ivan Naralica, koji je vjerovatno možda najproduktivniji suvremeni pisaca, možda iza Miroslava Krleže. Dakle, on je autor nekih 30-ak romana, bezbroj pripovjedaka, političkih feljtona i eseja, a u dobi od 87 godina on smatra, on sam mi je rekao, ponedjeljak sam imao razgovor s njim, dakle on je akademik, da mislim napisati još barem 3-4 romana od 400 stranica. Tako da čovjek stvarno, mislim da je, neću reći kapacitet, ali je iznimna ličnost. I ovo što ću ja u principu ovdje ukratko izložiti, to su pitanja koja proizlaze iz njegove ostavštine, njegove zbirke novinskih izrezaka, koje on pomno sakupljao i u principu koje govore o jednoj od dvije kampanje protiv njega, kasnih 80-ih godina, dakle u doba kasnog socijalizma, čemu ste više manje od izuzetaka svi vi pričali, gdje zapravo mogu se iz te građe, znači uz pitanja koje se direktno tiču njega, postavljaju se pitanja o oblicima cenzure, u to doba koji nisu administrativni, nego to je cenzura nad javnim mnijenjem, o tome na način kako se ideološki pokušava intervenirati u umjetnost, odnos umjetnosti i politike, dakle različiti oblici pitanja koje može zanimati recimo jednog društvenog povjesničara. Evo, to na njegove strane vidite kako izgleda njegov taj registrator. Ovdje dole možete vidjeti dva snimka koji nam pokazuju koliko je taj čovjek sistematičan. Dakle, on je te izriske o sebi vrlo pažljivo prikupljao sa jednom svješću. On mi je rekao, za razliku od drugih, on je potpuno svjesno to prikupljao kao povijesnu dokumentaciju. Dakle, on još 87. kad razgovara sa svojim urednikom Zlatkom Crnkovićem koji ga učinio slavnim, dakle on je jedan od najprodavanijih hrvatskih pisaca, 85. i 86. To je čovjek koji je živio od svojih romana, to ćemo pokazati, kupio stan sebi, kupio stan svome sinu, isto nam nešto govori o jugoslavenskom kontekstu u to doba. Dakle, on kaže izriske, sačuvajte povijest kao tema priče i vi ja kao tema povijesti. To nam se čini ne, pa da je spremano. Mada, kaže jedna pekarska uzrečica, kaže nek se jebu kad nas ne u principu, dakle, on je sakupljao sa namjerom te novinske izreske u doba kada je bio potpredsjednik Županijskog sabora, dao je
snimio dakle, te svoje slučajeve, razgovore, intervjue sa dokumentacijom, znači njegova pisma i tekstovi koji nisu bili objavljeni, znači svaka stranica ima njegove nadopune i zapravo to je jedna priprema za objavljivanje po meni rođa na vodiku šta bi trebalo biti u pozivu, koja bi naslov trebalo biti veliki slovima, iskani svojim malom i tako dalje. Za razliku od, dakle to je njegova zbirka, za razliku s desne strane, to je zbirka pod njegovim imenom u Vjesnikovoj dokumentaciji. Ja ne znam je li u Sloveniji postoje takve zbirke, dakle Vjesnik je novinska izdavačka kuća koja je objavljivala, ja mislim da to bio običaj svugdje. Ja znam u Hrvatskoj, Hrvatska radio televizija ima istu takvu novinsku zbirku dokumentacije. Uglavnom gdje se onda po različitim temama su se sortirali izresti, pratila se štampa na teritoriju cijele Jugoslavije i onda se po temama su se dakle izresti sortirali. S desne strane primjer dakle registratora u Vjesnikovoj novinskoj dokumentaciji pod imenom Ivan Aralica i vidimo već na prvi pogled koliko je sam pisac bio puno sistematične pošiljnice koje su onako nabacane, više manje po redu, ali čak i ne, i tako da se ne može usporediti s ovim kako Ivan Aralica sam spremao te podatke. Evo samo malo radi vizure, dakle on ima 87 godina, vidimo ga ovdje u dobi 26 godina, reći ću nešto samo kratko na biografiji. Kad je počinio svoju karijeru, kad je završio faks, bio prvi diplomat na sveučilištu u Zagrebu, je dobio diplomu, dakle prvi je diplomirao i ono što je zanimljivo možda za Sloveniju, on je trebao biti profesor slovenske književnosti, prvi profesor slovenske književnosti u Zagrebu. Tamo je lektor tada bio književni kritičar i povjesničar Janez Rotar i on je smatrao da Aralica koji studirao jugoslavenski jezik i najprikladnija osoba da ga naslijedi, zato što Slovenci dolaze i odlaze, a vrlo je dobro da je neko iz Hrvatske pa će cijelo vrijeme onda moći poučavati hrvatske studente slovenskoj književnosti, tako da oni imaju veliku ljubav prema tome. Drugi prikaz je njegova slika iz 1670. u doba Hrvatskog proljeća, 87. u doba kad je bio proganjan preko ove medijske hajke i ovo je Ivan Aralica u ponedjeljak, ja sam ga slikala i razgovarala. Jedan stariji čovjek koji je još uvijek pisao na romanu. E sad nešto bitno je za Aralicu, dakle evo spominjali smo Krležu, spominjali smo centar, spominjali smo zagrebačkog gradonačelnika Večislava Boljevca. Aralica se još u doba kad počinje djelo, kad počinje pisat smatra provincijalcem. Dakle, Zadar je grad na margini. Zadar je promijenio stanovništvo. Zadar tek dobiva nove institucije. Za Zagreb, dakle, koji je centar, recimo, gdje se okupljaju umjetnici, gdje imamo Krugovaše, gdje imamo Razlagovce, dakle, te različite pjesničke i književne skupine koje su zatvorene u sebi, neko ko dolazi s margine, neko ko je rođen vidite u planinu Promina, dakle, općina Promina u Dalmatinskoj Zagori, je potpuno beznačajna ličnost. Pogotovo neko ko se bavi povijesnim temama, dakle, ko razmišlja kako su oni ti modernisti misli na nekakav tradicionalni ognjištarski način. Dakle, on je sebe cijelo vrijeme smatrao jednim marginalcem, padobrancem u svojoj generaciji, gdje se čitao James Joyce, Kafka, a on se bavi temama suvremenog čovjeka. Dakle, kroz svoje priče, on zapravo priča o onome što tišti suvremenog čovjeka. I ona, evo, kad smo razgovarali sa Albertom, evo je odmah primijetila, Aralica je crven, da ne može crveniji biti. Međutim, njegova putanja, njegov trajektorij, kako je Luka govorio, je u principu uobičajen. Dakle, za Dalmatinsku Zagoru, za te obitelji iz tih krajeva bilo uobičajeno da se pridružuju i partizanskom pokretu, da je njegova obitelj je bila sudjelovala u NOB-u. On je u dobi od 14 godina bio partizanski kurir koji je nosio svom ujavu različite depeše po oko Drniša. Poslovnu školu završio je u mjestu Kuljani, gimnazije u Drnišu i Kninu kad su oslobođeni. Ima jedna epizoda, ja ću reći zašto on sebe smatra početkom Hladnjakom. Vidjet ćemo set iz filma 5 minuta da se malo razonodimo. Uglavnom, njega je otac koji je, recimo, seljački su bile obitelji, ali bili su smatrani kulaci. Kad su ga izbacili iz Đačkog doma u Kninu zato što su imali prevelike prihode, on
ga je poslao u elektrotehničku školu u Zagrebu na godinu dana gdje se nije trebala plaćati stipendija za dom. Međutim, i od tamo je bio izbačen, jer ulazim u tom tragu kao što je kolega Aleš uspio ući u tragu dokumentacije civilnog pučnika. Uglavnom, samo iz razloga zato što je komentirao kako su jednog seljaka, gledao je na trgu maršala Tita, dakle Klajčeva ulica, u njoj se nalazi elektrotehnička škola, na trgu maršala Tita je gledao kako ukrcava jednog seljaka na kola, a on je, dakle, nakon te pisane kolektivizacije, pjevao pjesmu pred svima: druže Tito, odnio si žito, nećeš kuru, dobit ćeš torturu, druže Tito, ljubičica crna, odnio si do posljednjeg crnu. I gledajući taj primjer svakodnevnog otpora, dakle, Aralica nije mogao pred svojim prijateljima, suseljanima napraviti kritiku i komentira šta je kolektivizacija učinila seljaku. Međutim, oni su to momentalno prijavili ravnatelju škole i ono je izbačeno. Ali kad se vratio u Knin, otac da je on napustio, dakle, oni preparati, ne znam jeste bili u Kninu, ali ima jedna ogromna zgrada sagrađena nekih 30 godina, koja je to dobro bila učiteljska škola, prekrasna škola, i uglavnom nakon što je završio tu školu, poslije radio po učitelju u selima i onda je uz rad diplomirao još iz slavenske jezike. Međutim, kao što mi je sam Aralica rekao, dakle, ja sam ga pitala kako to nakon tog vašeg odbrnjačkog iskustva, izbacivanja i nezadovoljstva kao kulečkog sina, kako to da ste se učlanili u partiju 1951. I kaže on: čuj, draga moja, kao što je partija znala kažnjavati, ali partija je znala nagrađivati. Uglavnom, on je, nakon što je stavilo se da je vrhunski student, da je bilo na ponuđeno odmah katedre za slovenski jezik, nakon što to nije uspio, kao protivnicu spriječili su da on ode u Ljubljanu, njegovi saveznici na fakultetu, između ostalog profesori poput Dalibora Grozovića, Šversdorfa, to vama ništa ne znači, uglavnom ugledni profesori, njega su momentalno sa diplomom postavili za ravnatelja pedagoške gimnazije u Zagrebu. I on je iskoristio, sam je rekao, dakle, on koji je kršćanski odgojen, koja je njegova obitelj je imala Majku Božju, dakle, u promjeni kad su došli, dakle, Aralici su to vlaški katolici koji su došli isto iz Bosne, uglavnom oni su imali tu Majku Božju, oni cijelo vrijeme imali reminiscencije da on katolički pisac, da on kršćanski orijentiran, ali njemu nije bila to prepreka da se učlani u partiju. Isto možda iz istog razloga, evo, kao, ne možda nego sigurno kao pučnik, u principu njegova teorija je bila, to mi je sam rekao, ako si htio participirati u tadašnjem društvu, činiti bilo šta, ti si morao biti učlan u nekakvoj partijskoj organizaciji. I on sam kaže u jednom članku: a središte sveukupne političke moći od vrha do najniže ćelije društva, do poduzeća, škole, mjesne zajednice i kućnog savjeta bilo partijskim organizacijama. Dakako, opozicija, disidentstva, emigracija, pasivizam, obstrukcija i sl. Jesu politički izbor i političko djelovanje. Ali ako si mislio participirati u postojećoj političkoj moći, računajući da nije vječna, morao se naći u partijskoj organizaciji koja je nadležnošću pokrivala područje nad kojim se određena moć prostirala. Bez partijske organizacije, bez članstva u njoj i bez njene podrške nisi mogao dobiti mjesto ni čistačice u nekom poduzeću, a kamoli mjesto direktora, financijera ili kadrovnika. Otkuda si za demokraciju, za liberalizam i za hrvatstvo mogao učiniti ne baš što si htio, ali ipak dosta. Ne baš koliko je trebalo, ali sigurno koliko se moglo učiniti. U principu to je isto na neki način pozitivni makijavalizam, recimo, dakle cilj opravdava sredstvo. I on je sam rekao da on u to doba, dakle to su 50. i 60. godine, pogotovo nakon 1966. kada on postoje druga osoba u partijskoj organizaciji u gradu Zagrebu, zapravo sve nagovara da uđu u partiju, tamo se odlučuje plaće, tamo se odlučuje dodjeli stanova. I u principu nekakva marksistička pozadina apsolutno po njemu nije bila potrebna. Sad da vidimo, dakle ovo je samo primjer tih njegovih romana koji su iz biblioteke Hit, koja ga učinila slavnim na prostore, recimo, sigurno čitave Jugoslavije. Njegova, evo, ova treća knjiga, dakle Duše robova, o kojoj govori prvi slučaj, prevedena je i na slovenski, i na slovački, i na albanski, i na njemački, i na poljski. Dakle, u to doba možemo reći da je on bio jedan od rijetkih pisaca naših koji su se
prevodili i vani i čitali su se vani. Znači, Duše robova, dobro, ovdje jedan možda da to preskočimo, uglavnom nakon 90. isto što smo se slučajno zastavili na 90. nakon 90. njega možda jedinoga u rangu pisaca poput Solženjice i ovih disidenata o kojima ste govorili, njega zanima taj komunistički mentalitet. Dakle, šta je taj sustav činio čovjeku iznutra? I ono po čemu vam karakterističan, zbog čega ima puno protivnika u današnje vrijeme, između ostalog veliki protivnik koji je bio Predrag Matvejević, ovo što se htio malo apoteozu na pravu Matvejevića, onda ne može smisliti. On smatra da on bio lažni samaritanac koji je bio nekakav ukras samo partiju, u principu nije drugačiji put razmišljao. Dobro, sad kad ulazite u te odnose tih velikih ega, jako je teško, mislim, možete samo to prenijeti, ne zauzimate strah. Ali uglavnom on se obračunao sa hrvatskim političarima 90. godina, najprije počeo pisati roman Isključen, gdje su se mnogi mogli prepoznati, dakle ova dva romana su recimo izdanja, su prošla, a najžešće napad bivšeg predsjednika Stjepana Mesića, gdje on zapravo razotkrio njegov um kao bolševik i koji u principu je mnogo čemu doprinio da Hrvatska nije dekomunizirana, da se komunistički mentalitet nastavio i tako, ali dobro. To su zanimljive stvari, ako će nekog zanimati, mislim da meni se više sviđa njegova povijesna proza, njegovi povijesni roman. Dakle, spomenula sam tvoj roman Duše robova, što je preveden kao Duše sušnje, na slovenski jezik. U principu prekrasan roman, govori o prijateljstvu između jednog kršćana i jednog muslimana, o onim zabitima Dalmatinske zagore, u principu se tatine i njihove duše postaju srodne i njegova poruka je što su ovi književni kritičari iz tog doba iščitali je da ona djela za svaku religiju i ideologiju, govori o jednom općem humanizmu i u principu zbog toga je ta jedna nota i smatra se po njegovim najuspješnijim dijelom zaprinjela toj popularnosti. Međutim, šta se dešava? Vi ste na početku onu značku sa crvenom zvijezdom. Sudbeno. Dakle, mjesec dana on je dobio za taj roman veliku književnu nagradu Vjesnikovu Ivan Goran Kovačić. Dakle, osoba koja je dobila u to doba 1985. je to, nagradu Ivan Goran Kovačić, dakle on je morao biti prikosnoveno nepobitno na revolucionarnoj liniji. Ivana Gorana Kovačića mora dijeliti taj revolucionarni humanizam sa tim piscem i u principu sama Ralica kaže da on čita Ivana Gorana Kovačića da pače u knjigu kad nije bilo uopće skoro nikakvih knjiga, on je nabavio si Kovačića i čitao ga je od početka do kraja i vidio je tu neko povezano sa njima. Međutim, evo, nakon što ga je kritika, dakle, to su bili iz Srbije, iz Hrvatske, iz Makedonije, su svakakvi stručnjaci, dodijelila me napokon tu nagradu. Digli su se nakon mjesec dana, u lipnju je dodijeljena nagrada, u srpnju dižu se borci, ili Suknar iz Zadra i u principu počinje hajka na njega o tome kako se moglo dogoditi da jednoj osobi koja je sudjelovala u Maskoku, koja je bila ideolog podajni masovnog pokreta u Zadru, kako se moglo dogoditi da on dobije nagradu i bez obzira na estetsku vrijednost djela da je komisija trebala uzeti u obzir i političku podobnost autora. I nakon toga, dakle, to se radi oko 100-tinjak članaka, dakle, onda se možete misliti koji je bio raspon te debate u najuglednijim časopisima u Beogradu. Za Sloveniju baš nisam našla, ali uglavnom Crna Gora, u Bosni, u Zagrebu, u Splitu, u Zadru, dakle, ovo je jedan lanac oponenata i lanac branitelja Ivana Ralice se formirao u tadašnjem kulturnom prostoru. Ja sam namjerno izdvojila ove koji su me napadali, dakle, ovo što je ključno za Ralicu je ta burnost, dakle, on kad tumači tu slojevitost komunističkog poretka i slojevitost komunističke pa same partije, on govori o toj budnosti. Dakle, po njemu, ja koja sam rođena 71. proživjela sam te 80. godine kao tinejdžerka, ne mogu ući sa svojim iskustvom u ono što je partija bila. Jer on kaže, prvenstveno partija je pluralna društvo, pluralna. Dakle, sve ove stranke koje su se iznjedrile 1990. u Hrvatskoj, one su postojale prije, postojali su razni pravci. Znači, kaže, partija je za vrijeme, znači 30. godina, za vrijeme rata, to su bile čelje, ona je bila tajna.
tajno, nije se znalo šta se radi, a kad se partija omasovi, on nju više ne zanima ustaše partizane, nju zanimaju interesne skupine unutar nje same. I tako on cijelo vrijeme govori, dakle, o svojoj, recimo, kako se to kaže, dakle, on je bio oportunist, recimo, kad je učlanio su partiju, međutim, uvijek je postojala ta druga strana. Postoja je taj staljinističko-dogmatski, bolševički sloj, bolševički, kojemu je zapravo cijelo vrijeme bilo u interesu i pazili su da ne bi, ono što je govorio o diferencijaciji kolega Jure, kad su te granice kritike, kad se one prelaze. I upravo je u tom ta ključna riječ budnost. Ono što je on doživio, vidjet ćemo poslije koji su njegovi grijesi bili, doživio je tu diferencijaciju, vrlo dugo, obred diferencijacije, to je za njega ključno. Znači, malo predugo ću pričati ako krenem u sve to. Ono što je bitno je da je njegova krivnja bila bez dokaza. Dakle, on je tu, ja je nisam našla u arhivu, što se on iznenadio, u dosjejima službe državne sigurnosti nema njegovog dosjea. Dakle, ono što se s njim desilo, njegove optužbe su bile unutar partijske čelije. Dakle, oni samo zbog toga, da budnost, on kaže, oni su pazili da vampir kojem su jednom zabili kolac u srce, da više ne prohoda. I upravo on naziva te sudnorovce kao jednom generacijom, nesretnom generacijom umirovljenih boraca, koji su tražili svoje mjesto u tadašnjem sustavu i kojima je bilo na neki način životnu energiju su crpili s tome da budu budni, da čuvaju tekovine revolucije i NOB-a. I dakle, njegova krivnja nije bila dokazana, ali svejedno ta hajka je bila toliko ogromna, toliko je uništavala i njega i njegovu porodicu, u principu samo pritiskom na javno mnijenje. Tu nije bilo ni sudskog procesa, nikad mu nisu našli da je nešto krivo napisao. Našli su mu samo njegov život, dakle njegov iskustvo i njegovu ulogu u doba kad je bio potpredsjednik gradske organizacije u Zapadu. Dobro, malo samo kasnije ću to nadopuniti. Drugi slučaj je bio što ćemo vidjeti insert iz filma Život sa stricem. Dakle, okosnica toga je bila scenarija njegov romana Pir za mržnju, gdje on govori o tom iskustvu u kojem će se mnogi prepoznat, učenik bi se prepoznao izbacivanje iz škole, u tome šta je jedan takav dogmatsko-birokratizirani sustav koji preuzima vlast od pojedinca, šta radi pojedincu koji je slobodouman i koji želi izraziti svoje mišljenje. Dobro, Papić je režiser, on je u filmu dodao i neke druge slojeve, njega više zanima odnos tog đaka u učiteljskom domu sa njegovim stricem. Ima tu i scena sa seksom što nema u knjizi, ali taj film je dakle bio dobitnik, zapravo kandidat za Zlatni globus 1988. godine. Evo samo, znači kad sam krenula analizirati ta zastava budnost, cijelo vrijeme su bili napadi da Aralica, znači samo svojom pojavom rehabilitira masovni pokret u Hrvatskoj i da je on nosilac nacionalističkog šovinizma. Dakle, to je ta terminologija koja se koristi, od koje se obrani. U principu, kao što sam prvo rekla, dakle, Zadar on je provincija, međutim, Zadar je vrlo u to doba kad je Aralica bio direktor gimnazije, kad je bio potpredsjednik općinske konferencije Saveza komunista za grad Zadar, je jedno vrlo vibrantno područje, intelektualno. Dakle, imamo 66. Mihajla Mihajlova i njegov pokret nezavisnih intelektualaca koji su isto pokušali osnovati časopis koji vidim da je postojao u Sloveniji, Slobodni glas, koji ne bi bio pod nadzorom partijske organizacije, međutim nisu uspjeli. Onda imamo to Hrvatsko proljeće u kojem je sudjelovao Aralica i on kaže da je to bila jedna sjajna atmosfera u gradu. Dakle, imali su gradonačelnika koji je podupirao ta nastojanja, Kažimira Dankija, gradske organizacije, partijske organizacije, studenti, svi su bili pojedno. Onda imamo nešto zanimljivo vezano za odnos crkve i države. Imamo slučaj što je vjerojatno vrlo malo poznato u Sloveniji, slučaj zadarskih svećenika. Znači, u to doba, dakle, kad Aralica isto sudjelovala u Hrvatskom proljeću, javlja se grupa svećenika sa Sjemeništa u Zadru, koji se zalažu pod utjecajem po njihovoj priči Drugog Vatikanskog koncila, evokač ornamenta i prilagođavanja suvremenom svijetu, koji traže reformu
celibata, prevode holandski katekizam. Dakle, jedan ustanak protiv vlastitog nadbiskupa ili zadarski. I gdje oni kažu zapravo, evo imamo sliku Josipa Kolanovića koji je bio među vođama, ne znam ako ste ikad istraživali u Hrvatskom državnom arhivu prije 2000. godine, uglavnom on je bio poslije ravnatelj, gdje on govori da njemu uskrsnuće Isusa Krista nije bitno kao svećeniku, oni su bili svećenici, i da on vidi puno sličnosti sa socijalizmom, da je u principu jedan i drugi sustav, dakle i kršćanstvo i socijalizam da traže moralnu obnovu čovjeka, da teže sličnim stvarima i uglavnom ta grupa zadarskih svećenika, najprije njih 12, oni se skidaju, oni dobivaju zaštitu dakle, partije, dobivaju radna mjesta, a sve je uslijedilo, dakle, to je posebno za Zadar, u 72. 30 svećenika je napustilo službu. Evo, što se tiče, recimo, neke vrste opozicije, tu su Srbi, dakle, kad se javlja Hrvatsko proljeće, Srbi traže autonomiju Srba i svoje institucije u Dalmaciji, zato smatraju da je Zadar najbolje mjesto što se njih tiče. Imamo tu zadarske studente koji isto štampaju svoj časopis i u principu Arabica je bio uključen da ima taj slobodni časopis koji između ostalog članci su partija je svrha sama sebi i nije zanimljiva mladima, naravno da nije se to mogu dugo tolerirati. Dakle, razne skupine i zato kažem, evo jedna, recimo, pošto sam se bavila ranim novim vijekom, intelektualno pošće ranog novog vijeku, upravo ta kontekstualizacija okvira društvenih i kulturnih jako može objasniti zašto su u nekim mjestima, recimo ima protestantstvo može postati fenomen, u drugima ne može postati. Ovo su samo primjeri, dakle, njegova Radica knjiga bez kazne, između ostalog bilo što je bio urednik Zadarske revije, što je dozvoljavao članke koji govore da treba u školama dati više mjesta nacionalne povijesti, nacionalnim književnicima, on je sam bio profesor književnosti, 149 književnika u srednjoj školi, samo 35 je bilo hrvatskih kad je on predavao. Tu je ovaj časopis Zoranić, koji isto, evo, njega su intervjuirali u to dobro ti mladi studenti koji su u principu podržavali sve što su, dakle, proljećačice radili u Zagrebu, tamo su dolazili Niko, Tripova i tako Tužna i Veselica, uglavnom sve je to, a Radica dozvoljavao, to je bio njegov primjer, zato što ništa nije govorio o tome. Sad, s obzirom da ipak ovo nije predavanje o Radici, ja bih vam pustila dio iz ovog filma, što je on smatrao, dakle, da će u principu mnogi se u tome provesti. I zapravo je ta priča o institucionalizaciji mržnje i vidite tu da je to terminologija što ste svi vidjeli. Što življavaju. Dakle, trenutak izbacivanja iz škole. Škola se humano obračunava se. Na način na koji to dole pora. Uglavnom on je izbačen, njega se puca, on biva pogođen, u principu pogođen na jedno mjesto, gdje biva uškopljen, a kako on, tako i čitava generacija, to je u tom simbolu
metodološkom smislu. I evo, ja sam pitala Ralicu da li ste vi bili disident, s obzirom da smo mi u samom projektu uzeli da ćemo razlikovati disidente, disidentstvo i opoziciju. U disidentstvu smo rekli, uzet ćemo ovaj latinski glagol disideo, znači neko ko je sjedio za stolom i onda se razišao, otišao od stola. I on mi je rekao, Ralica, da, bio sam disident, sjedio sam s njima za istim stolom, ali nisam dijelio njihov svjetonazor. Nisam bio iskreni komunist, ali bio sam disident. Eto toga.